Korona. I pozdrav svima ljudi, ovdje Anala, s nama je... Pozdrav ljudi! Finiš, da, baš. Uglavnom, Lio, pričamo sada sa Lio na... pošto je on skroz dalje od mene. I danas ćemo igrati Ripple minigames i moramo čekati da ovi tu drugi završi kako bimo mi mogli votirati koje ćemo igru ovdje, još će poslije doći. I onda ćemo moći igrati i vidimo se kada budemo mogli votetat. Ok, nismo ni skužili, a možemo sada igrat već i votetat. Mislim, već su votetali oni. Lio je u plavoj, a ja sam u crvenoj, znači mi smo protiv, ja ne znam kako se to igra, oprostite. Da, točno tako, eto, super. Ajmo gledati Lio, ako... Lio si umro. Evo ga. Ne, ima nju slažu krda. Onako kako maže, gle. Skače. Ne, bježi! A di si? Ja sam umrla. Zato tebe gledam. Haha! Dođi ovdje! Ti da dođem, ja tebe gledam. Ne, nisam bacija. Šta radiš, Miran, tako? Ok, finišo je. Ja sam vjerojatno zadnja jer sam prva umrla. Da vidimo. A ne, gle, 11. je zadnja. Super. Lio je došao drugi, bravo! Ja uvijek ne znam to radit nikad, pa... Ok, idemo ovo tejtat ovdje. Sad bi trebalo doći, da vidimo. Šta ćemo ovo tejtat svi? Ej, Lio, dođi ovdje. Ej. Zašto ne možemo ovo tejtat? Evo ga, ovo tu, to. Ne, meni je bilo bolje ovo. Ajde, to, ne. Ufa, dobro, ajde. Ajmo, 3, 4, sad. Ne znam kako se to igra, niti to. Čekaj, ja sam plava, Lio, koji si ti, a ti si crveni, super, idemo ubiti njega. Okej. Ovdje se neki ubijaju i ja ću doći ovdje i svih ubijati lijepo. Tako, eto ga. Čekajte, još malo pa ću umriti. Ajmo. Skok, tu, ja na nju, evo ga, ajde, ajmo, skak, ne, ej Lio, ne, alo. I ubili smo je. Super, točno tako. To je najbolje. A ne! Ok, idemo gledati opet Lio. Ništa, ja ne mogu ove igre. Tako da, super. Ok, eto i Lio umro, super, vidite. Ok, sad ćemo se vratiti nazad. Da ne gledamo, nego ćemo mi raditi nešto drugo. Evo ga. Čekamo se kad budemo mogli opet, a evo možemo. Da vidimo koje sam došla, nadam se bar ne zadnja. Peta! Znate da sam mislila da sam bila zadnja, a došla sam peta. I jako lijepo plešem. Sam ja zadnji! Lio zadnji. Možda jer... ne znam, Foši su okrenuli cijelu list, to. Ok, da vidimo koje šta možemo votetat. Dok se vrtimo u krug. Ovo tu. To. Yes! Pobjeda. Ok. Oprostite, mi ne znam. Već sam umrla, kad prije. A ne, Šta? Ja sam moram zakrit.
Tanut. Šta je Tanut? O, majka mi letina, ja ću umrijet. O! Moram bježi, šta moram raditi ja ovdje, ja ne kužim. Da. Znači moram se sakrit. Lio, ti tražiš. Okej. Tanut. Šta je to? Što je to? A, da napravim, aha. Ok, skuži. Čekajte, pomalo. Ja ću se ovdje staviti, nikad se ne zna. Moram paziti da me ovi tu ne vide. Ali ja ne želim. Jedan me skoro vidio, ali nije jer je smutan. Tako da super. Ok, Lio je rekao da isto i on se ne sakriv. Mislim da je on i sakriven. Ma sam smutana, ja sam tek sad skužila pravo kako se igra. Ok, onda ću si ja staviti isto kao i ovdje. Kao. Nadamo se da me ne skuže. Da vidimo. Ok, nije me skužio ovaj tu. Super. Ok. To je bio Lio. Redi. Ja mogu... Svira. Majko milo, slabo se čuje sigurno i na video će se čuje slabo. To je počinje biti dosadno meni, iskreno. Eto, samo da vam kažem. Može me skužiti ovaj tu. Nadamo se da ne. Yes! Pobjeda! Druga! A Lio je prvi! Bum!